Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Moli za nas. Moli za nas. Moli za nas. Pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja Ježue promjeni, napuni nove njegove, napuni nove njegove.
ti na ovoj milosti. Hvala ti, Gospodine, na Bogu križu po kojem si nas spasio. Izrame nas, Gospodine, svoje blagoslove. Dotakni, Isuse, naše srca. Ja to molim, Isuse, sada za svaku osobu ovdje koja je nazočna. Dođi, Duše Sveti, i napoji naša srca povjerenjem. Isli na nas, Isuse, radost i ljubavi Božje. Draga sestra, dragi brate, Bog te beskrajno ljubi. Toliko si dragocjen u Božjim očima. Gospod, blagoslivio voli. I zato se raduje, jer Isus je živ. Pomolimo se jedni za drugi, radujmo se. Kliči, prenesite u radost jedni na drugima. Recite među sobom, Isus je živ. Isus je ovdje. Radite se s nama. Aleluja. Aleluja. Yeah.
da. Ovo Dubrave sam volim. Ali tu stani pa će on doći.